nongeye kubasuza cyane kandi bayikaze mwese muduteze yombi hano kuri 555 PM News. Uyu munsi tukaba twongeye kugaruka n'amakuru afite ahuriye n'irihuriro rya AFCM 23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ku nama yabereye hariya muri Quatar. Ahangaha rero tukaba tugarutse n'amakuru yavugiwemo ndetse n'imyanzuro yafashwe kugira ngo agahenge kabe kakongera kugaruka mu ntambara ihanganishije izi mpande zombi, ndetse hakaba hari n'ibyemezo bikomeye cyane buruhande rwagiye rufata ndetse rukemeza gushyira mu bikorwa kugira ngo amasezerano y'amahoro abashe kuba yashyirwa mu bikorwa. Tudatinze rero reka dutangirane n'amakuru dukesha kinyamakuru umuryango, aho gitangira kivuga giti Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Quatar yatangaje ko mu nama yabereye muri iki gihugu ihuje ihuriro rya AFCM 23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hasabwe ko ingabo z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Monusco zoherezwa mu mujyi wa Uvira. Ibi byatangajwe ubwo hasozwaga inama ijyanye no kureba uburyo agahenge kakwahirizwa hagati y'impande zombi, ibizwi nka ceasefire oversight cyangwa se verification mechanism, ikaba yakiriwe na Quatar nk'umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyi nama rero yahuje impande zombi mu murongo wo gukemura amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hatangajwe kandi ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'irihuriro rya AFCM 23 byashyize umukono ku masezerano ndetse no ku nyandiko ikubiyemo imirongo migari igena ibibazo bikwiye kuganirwaho n'uburyo bigomba kuganirwaho, ikaba yemeje n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Minisiteri rero y'Ububanyi n'Amahanga ya Quatar yatangaje ko impande zombi zavuguruye ibijyanye n'ubushake bwo guhagarika imirwano n'amahame yashyizweho umukono hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'irihuriro rya AFCM 23 ku wa 15 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2025 ushize i Doha, aho impande zombi zemeranyije ibirimo guhagarika imirwano. Itangazo rero yashyize hanze muri iri joro ryo kuwa 2 Gashyantare, iyi minisiteri yakomeje igira iti impande zombi zemeje ubushake bwazo mu gushyira mu bikorwa ibisabwa byose byemeranyijweho mu gushyigikira amasezerano y'amahoro. Iyi nama kandi yitabiriwe n'abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe nk'indorerezi ndetse na Togo nk'umuhuza wagenwe na Afurika Yunze Ubumwe cyangwa se AU. Ikaba yitabiriwe kandi n'abahagarariye ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Monusco ndetse na ICGLR. Ni nama rero yagarutse ku kureba uburyo ibintu bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, haganirwa no ku mbogamizi zikomeje gutuma amahoro adahinda muri aka gace, aho intambara zakomeje kuba nyinshi cyane ndetse zikaba zikomeje gutera ibibazo byinshi cyane mu baturage bahariya mu burasirazuba bwa Congo. Abitabiriye bakaba bagaragaje ko hakwiye gushyirwa mu bikorwa ingamba zifatika zo kunoza uburyo bwo kugenzura no guhanahana amakuru, bigakorwa mu murongo w'inzira y'amahoro no guhagarika intambara. Abitabiriye nanone basuzumye ingamba za Monusco n'iza ICGLR mu gushyira mu bikorwa ibyo kugenzura uburyo bwo guhagarika imirwano ndetse n'uburyo byubahirizwamo. Bakaba bagaragaje umuhate wabo kandi mu gufasha umurimo w'izi nzego zombi kugira ngo byo kubungabunga amahoro bigende neza muri aka gace kazajwe n'intambara. Monusco yasabwe kohereza ingabo mu mujyi wa Uvira mu kugenzura uburyo agahenge mu mpande zombi kakubahirizwa, ari nako hashyirwaho imiyoboro y'itumanaho izafasha kugira ngo iyo mirimo y'ubugenzuzi igende neza. Ndetse ku wa 10 Ukuboza akaba ari bwo ihuriro rya AFCM 23 ryatangaje ko ryari ryafashe umujyi wa Uvira uherereye hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Gusa bidatinze abarwanyi ba nyuma b'uyu mutwe cyangwa se ibirihuriro rya AFCM 23 bakaba barahise bava muri uyu mujyi wa Uvira bitarenze tariki ya 17 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 ubwo bari bamazemo iminsi 7 gusa. Iri huriro rero rya AFCM 23 risobanura ko ryafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi kubera ubusabe bw'umuryango mpuzamahanga, ndetse rikanashimangira ko icyo rishyize imbere ari amahoro, bitandukanye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ishaka gukomeza intambara bijyanye n'uburyo ikomeje kwitwara, by'umwihariko mu bitero ikomeje kugaba ku iri huriro rya AFCM 23 no mu gihe baba bariyemeje cy'agahenge, ariko abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakaba batemera ndetse bakaba badashyira no mu bikorwa agahenge baba bariyemeje muri aya masezerano barimo bagirira hariya i Doha muri Quatar.
Nanone kandi guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iri huriro rya AFC M23 bashyize umukono ku byiswe Terms of Reference, amategeko ngenerwaho idolari muri Quatar bigamije gutanga ubufasha mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya Gahenge muri iyi ntambara bahanganyemo. Aya masezerano kandi akaba agamije gushyiraho uburyo busesuye bwo kugenzura no kwemeza ko impande zombi zubahiriza Gahenge kamaze iminsi kavugwa mu biganiro bya politike bikomeje guhuza impande zombi zihanganye, zaba ruhande rw'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu muryango rero ICGLR ukaba uhawe inshingano zo gukurikirana uko Gahenge gashyirwa mu bikorwa ku butaka, gukora igenzura ryigenga, gutanga raporo ku byaranzwe n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryagaragara, ndetse no gutanga inama zafasha mu gukurikirana ko imirwano yakongera kubora. Iyi ntambara nanone ifatwa nk'ingenzi mu rugendo rwo gushakisha umuturambye amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yahitanye abantu benshi cyane ikanateza ibibazo bikomeye, by'umwihariko ibibazo by'impunzi ndetse n'abimuwe mu byabo bitewe n'ibibazo by'intambara zakomezaga kwibasira by'umwihariko abaturage b'abanyamurenge batuye no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo rero aya masezerano yashyizweho umukono, impande zitandukanye zikaba zigisabwa kugaragaza ubushake bwa politiki no gukorana bya hafi kugira ngo Gahenge kabashe kuba kakubahirizwa, bityo habeho gutangira inzira irambye iganisha ku mahoro n'umutekano birambye muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane ko aka ari kamwe mu duce dukomeje kugaragaramo intambara nyinshi cyane, ubona ko ari nacyo cyuho kikomeje kugaragara umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Gusa iyi nama ikaba yagerageje kuba yahuza impande zombi kugira ngo barebe niba koko iyi ntambara ishobora kuba yahagarara, by'umwihariko bagerageza kugira ngo barebe niba izi mpande zombi zanganye mu iyi ntambara, baba iri huriro rya AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo FDLR, FARDC, Wazalendo, FDNB, Abatanzania, Abacancuro ndetse n'abandi benshi cyane bakomeza kugira uruhare mu kugira ngo iyi ntambara zikomeze zitutumbe, by'umwihariko akaba ari abadashyira agaciro k'abaturage imbere, cyane ko ubona kare wakomeje kubitekereramo cyane. Reka dukomeze dukurikirana aya makuru turebe niba iyi myanzuro koko ishobora kuba yagira icyo itanga, ndetse tukaba turi bukomeze no gukurikirana amakuru ari ku kibuga cy'imirwano. nkaba mbashishikariza gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bihita bibageraho mu wa mbere, ndetse mudufashe kugira ngo bigere kuri benshi cyane bashoboka, aho mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.